با همه شما سلامتی خواهانستم. بیگذار بردم و پرقوت و بقوت باشید. میدونید تا دیروز کارهایم بی سرانجام بود. سببش شب سری وقت خواب نمی کردم. اما میدونم بسیار هستند نفرانی که سری وقت خواب نمی کنن. انتظار می شوند ساعت همین 2 3 حتی بعضا نزدیکی سحر هم خواب میکنن. احساس کرده اید اگر شب خواب یعنی که در شب نخوابیدید، روزانه اگر تا بگاه هم خواب کنید اون کیفیت رو گرفته نمیتونید. انا همون کیفیت رو گرفته نمیتونید. بخیزید سرتون درد دارد یا چیزی دیگر در زندگی دیدیم. اما علماها اثبات کردن، انیق کردن که شب انسان ساعتهای 9 یا 10 باید بخوابد. ارگانیسم انا همون حالت استراحت میکند. یعنی هر یک چیز وقت دارد. پروردگار هم گفت است که روز برای اینس است، برای انسان ها است. از این معلوم می شود شب برای خواب است. ساعت 9-10 خواب کن. ساعت 4 سحر خیز. اگر کار داشته باشی ساعت 4 سحر خیز. با همون معینه تازه کار 10 چند پیش می رود. سوال کرد آیا می شود که خوراک پسمانده را خوری؟ می شود. پس مزهش چگونه است؟ یعنی که خوراک را نف در سر دیگ خوری چگونه است، پس از 2 روز خوری چگونه است، یا که بگاه خوری اون کیفیت را میگیری؟ گفت نه. دیگر سوال کرد در رمضان روزه میگیریم چند قدر ثوابتش بلند است، اما بیرون از او میگن روزه گیریم همون ثوابت؟ میگه نه. پس وقت تو ساعت معین دارد. برای همون میگوید اثبات کردن بگاه خواب کن که همین ارگانیسم آدمیزاد تمامی چیز کشته می شود. بسیار سوال ها کرده بودن این پروفسورها، اما هر چی که در یاد من مانده بود من برای شما گفته ایستادم. گفت بعدن نفرها از سبب کومور یا از سببی که آتش میگیرد یا پژار میگوین هر چی که است، چرا وفات میکنن؟ چرا بیدار نمیشوند؟ یعنی که انا همون حسیاتی که بوی میکند حتی همون حسیات شب خاموش میشده است، یعنی که استراحت میکرده است. همین حسیاتی که از این سبب اینها بوی دود میکشد و نمیفهمد، یاد ندارم نگر میگفتن چیزی میگفتن، همین گونه میشود. بعد میبینی که جان میدین. برای همون شب تمام ارگانیسم آدمیزاد خاموش میشه برای استراحت، برای آمادگی. نمیشود یک تکنیکه رو پای هم در گیران ایستاد. اگر بخواهیم که تلفنمان دوران دراز برای دیگر، پس قاعده‌اش رو باید جیرو خاموش کنیم، بعد او رو برای نیروگیریش، برای ضریعتگیریش میگذاریم. آدمیزاد همچنین است. اگر که شما سری وقت خواب کردید، پس کارتان پیش می رود و می بینید که کارهایی که در چند روزه می کردید در چند ساعت هم حتی اجرا می شود، چون عصب دم می گیرد. اصلا با من تعلق داشتین. من چنین بودم، کار می کردم این و آن، تو به وقت. خیر رفتیم. چیزی رو خوندیم که برای شما گمان میکنم که عجیب است. بیل گیت این یکی از میلیاردرهای جهان بود. همون زمان رقم 1 بود. این کیست؟ نفری که کامپیوتر رو استحصال کرد. بیل گیت. زمانی که این شرکت رو باز میکردم گفت، اون زمان این گونه نبود. پس
ин тарафу он тараф сафарҳоям зиёд буд. ногаҳ дар фурудгоҳ як маҷаллае газета чашмам афтод. ҳамун саҳифааш бисёр барои ман аҷиб буд. нигоҳ кардам, аммо даст мекуфтам, дар кисаам майда набуд. ҳамун ҷавон ба ман нигоҳ карду гуфт ки ба шумо диям ин маҷалларо? гуфт майда надорам. гуфт ман бепул медиҳам. чунки дид бисёр бо шавқу вай ҳамун ваяшро мехонд, дод. ташаккур хонду рафт. дар байн чанд қадар гузашт, боз ҳамон фурудгоҳ, боз ҳамин ҳолат, боз ҳамин тавр. омад боз нигоҳ кард, ҳамон чизе ӯро ҷалб кард. ҷавони хурдакак, писарбачаҳо буданд, газета мефурӯхтанд. вақте газета мегӯем, он замон шумо тасаввур кунед шояд телевизор бошад, чунки он замон ин чизҳо набуд. ҳам мардум мехонанд газета, тамоми хабару чизҳоро ба воситаи анамин маҷалла, газета. боз ҳамин ҳолат шуд, боз дид ки майда надорад. гуфт майда надорам. гуфт барои шумо бепул медиҳам. гирифт. дар байн чанд сол гузашт. Билл Гейтс компютере ихтироъ кард, миллиардерҳо шуд, яке аз бонуфуз. вақте ки рӯзноманигорҳо, журналистҳо омаданд барои мусоҳиба гирифтанд, барои интервю, пурсиданаш ки аз ту ворин инсони бойтар ҳаст? яке ёдаш омад. гуфт ҳаст. ҳайрон шуда. Кӣ? як ҷавон фалон сол фалон вақт дар фалон фурудгоҳ маҷалла мефурӯхт, газета. барои журналисту аҷиб. ба ҳамин ёдаш ки омад, фармон дод. хулас он ҷавонро пайдо карданд ки аллакай калон шудааст, яке аз ҳамон амборҳои ҳамон фурудгоҳ кор мекардааст. оварданаш наздаш, гуфт маро шинохтӣ? ҷавон гуфт бале, шумо Билл Гейтс. аммо гуфт ки ёддорӣ ки чанд сол пеш ту барои ман газет додӣ? ин ҷавон нигоҳ карду гуфт ки на, инашро ёд надорам, чун ман барои бисёр одамо бепул медодам. гуфт ана миллионҳо дорам, дигар чӣ мехоҳӣ бароят кунам? ҳар чӣ ки мехоҳӣ мекунам. чӣ мехоҳӣ? ҷавон нигоҳ карду гуфт он чӣ ман мехоҳам шумо дода наметавонед. ин ҳайрон шуд. ин миллиардер, миллионҳо пулаш ҳаст. табассум кард, гуфт ки ту гап зан, ту фақат сухан кун, ман иҷро мекунам. чӣ корхона мехост? чӣ? ҷавон гуфт оё шумо метавонед ҳамаи бойгариятонро бидиҳед? ин Билл Гейтс як лаҳза хомӯш шуд ва дарк кард. вақте ки ман газета додам, вақте ки ин маҷалларо дод, ҳастии ӯ буд, рӯзи ӯ буд. ҳамин маҷалла мефурӯхт ва зиндагиашро медид, ҳар чӣ дошт буд. аммо Билл Гейтс ҳеҷ вақт он миллиардҳоро барои ин намедод. гуфт ман таслим шудам. аз ҳама бойтарин ин ту ҳастӣ. барои як мисол буд. аммо мо ҳам ба ин монанд дорем. ҳотами той шунидаед? ҳотами той бениҳоят як нафари бадавлат буд, бисёр дасти кушод дошт, хайр мекард, ҳатто дар зиндагӣ ҳозирам истифода мебаранд. дар баъзан шеърҳо ҳаст ки мегуфтанд гар ҳотами той ин дам шавад меҳмонат гуфта, рӯзе ҳотами той дар роҳ мемонад ва хулас чизе мешавад, мебинед як кулбаи хурдакак ҳамон ҷо меҳмон ворид бешавад. мегӯяд иҷозат аст ки ман шабро рӯз кунам дар ин ҷо? иҷозат медиҳанд ҳотами тойро. вақте ворид мешавад, менишинанд. бечораҳо чизе набуд дар хонашон. як буз ё гӯспанде буд. пишир берун гап мезананд, ҳотами той мешунавад. як гӯспанд дорем, мекушемаш гуфтанд. гирифтан гӯспандро забт карданд. буз буд, гӯспанд буд, ёдам нест. холас чорворо пеши меҳмон оварданд, меҳмондорӣ карданд, субҳгӯ селонданд.
фотиме гуфт истед, ман як бор дар борам расам. вақте расид аввалин фармон дод ки инҳоро пайдо кунед, назди мо оред. вақте пайдо кардан овардан, гуфт ки маро шинохтед? гуфтанд бале. ман ҳамон хулас. гуфтанд чӣ мехоҳед? садҳо гӯспанду шутур барои шумо. аммо инҳо ҳам гуфтанд ки ин мард гуфт он чӣ ман мехоҳам дода наметавонӣ, ё байни додаҳои ту ба додаҳои ман куллан фарқи бузург аст. хотами той ҳайрон шуд, чӣ гуна? айнан ҳамон қисса. гуфт ман ҳар чӣ доштам барои ту қурбон кардам. як буз доштам, як гӯспанд буд, буз буд, як ҳамин чорворо доштам, барои ту қурбонаш кардам. ҳастиам буд, дигар чизе надоштам. аммо ту. ин гуна қиссаҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд. аммо ин қиссаҳо дар зиндагӣ барои мо дарс мешавад ва касе ба худ чизе мегирад. боқи худро эҳтиёт кунед. шуморо дӯст медорам. худо ҳофиз. то барномаи дигар.